Evo, mim grede, tole ne, je pa prava nacionalna znamenitost. Kaj se dogaja v vodi? Kaj se dogaja v vodi? Zakaj neki tele gospodje lovijo ribe v Milecki? Gremo pogledat, no? Ker to pa je, ne? To pa je menda uganka. Pa poglejmo. A šta to lovite? Ribu. Ribu? Kakve su ribe ovdje? A, ima? Ajde da vidim. A nema ribe. A, jesi li već uhvatio neku ribu? Kakve su bile, kako je velika? A onda šta radiš sa njima, pojedeš ih? A šta? Baciš unutra, pa zašto onda ih loviš? A super, imaš špaljicu. Kako je to? Pobjegla ti. Hvala. Mogu da vas pitam nešto? Ili vas, bilo koga. Da šta je to? Da, može? Da, tebe snimim. Pa ne, A ja pa ja tebe sebe non stop snimim. Lako uzmeš ribu, Ne znam, ne. Pa ja Mogu ja vas? Meni? Da. A samo da mi kažete kakve su ribe ovdje unutra? Vodeni. Vodene? Jeste. Šta to znači? Vodene ribe. Šta to znači? A same hodaju. A, same hodaju. Jeste. A šta onda kad ih ulovite, ih bacite? Onda ih vodim kući. I pojedete? Ne, pojedete ovih riba. A ima ih riba, a? Ima. Je to neki nacionalni sport ili šta? Pa super je to. Super. Koliko ih ulovite u roku 1 sata, recimo? 6. Kako kad? Dobro. Možda da počekam da jednu ulovite, da vidim, da vam vjerujem. Pa stavit ćemo mi na udicu pa ćete vidjeti. Au. A, imate ih već. Gdje su? Ovaj je glavni ovdje, Imate neke ribe? On je glavni. A to je Kod hrana. vas u Sloveniji što imate štapove i ovdje. Sve je to isto. Imate neki savjet za naše ribiće koji se trude, a... Ja ne znam šta. Sve zavisi od rijeke. Sad ima moćan tok ova rijeka. I najbolje je da se ovdje lovi gdje je najviše... Ima gore po brani, no vidite. A šta onda uradite sa ovim ribama ovdje? A to su ove ribe. Pa dobre su. Dobro. Pa dobro, ali ih jedete, ne jedete ih. Dobre vodene ribe. Zašto bi fatali ribu? Ne znam. A da je ne idem. To je isto. To nema logike da bi čovjek lovio ribe, a da ih ne jede. Ok, hvala puno.